Dobrodošli na Slovo na Izi. Če me še kdo ne pozna, jaz sem Ul in jaz razlagam slovo na Izi. Danes bomo obravnavali slovnico samo na malo bolj easy način. Opisali bomo, kako nagovarjamo nekoga in kam postavimo vejico. Nagovor je v bistvu, da nekomu rečeš na primer: "Živjo, Miha, kako si?" ali pa "Glej, Jon, Kit" in tako naprej. Vejico v nagovoru postavimo pred ime in za ime. Vedno postavimo tam, ne je pozabiti. Vedno jo postavimo ke. Vedno. Zdaj pa, če dam še kakšen primer, imam tudi: "Glej, Jon, Kit", dam pred Jon in za Jon vejico. Čisto vedno. Prosim vas, ne pozabiti. V glavnem, to je bilo to. Če imate kakšna vprašanja, mi lahko napišete, v opis bom dal moj mail, pošljite mi, to sem bil jaz, Ul, in lepo se imejte. Čao.